Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kata kayo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 1. No masirib ti anak, dumngeg no babalawan ti amana, akas pangisuro kankwana. Ngem saan apulos nga awatan tinatangsit ti biddot na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakarubot ka mat, papanam ka di. Ita di ibagbagak nga ipapanmi iti kabangibang a barangay. Ti panangirugiyo iti aramidan nyo abalay? Wen bakit? Dakkel ka di day ta abalay. Saan matunay? Mapitla nga malpas day jay. Taado kami ngagtrabaho. Kat, agawid kayo ka di, wano umyan kayo ijay. Agawid kami at asidagmat lang. Nasayaat nga ron no kasta, kung naklakit din umyan kayon ijay. Danag mo na ya. Agawid ak tumot lang bakit? Ket, simangput ka din dagiti anak ta, bakit? Awanda pa'y mat, apay ka di. Nakitak di kayan ayat ni Diana ang magsugsugal, iyayan tinagtrabahuan me. Anya? Naalas day ta abisyo Wen nagbayag da ngagsugsugal. Nakita na ka di? Diya ka mo. Makumikumot nga min nagsugsugal. Masapol nga rod amaamuan ni Diana day ta nga aramid ti kayan ayat na. Wen, kat numabalin, lapdan ta day dya lalaki ang makatuluyan na. Bareng ano dumngeg ti anak ta. Tano saan dumngeg? Isuntumot laeng ti kakaasi. Nasaya ata si Mangpot kan, Diana. Apay ka dinanang, ada ka di masapul yo? Awan ti masapul ko, anak. At dalaan kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta? Amom ka di, anakita ni tatang mo, di kaayan ayat mo. Ama kisugsugal ka no, ije kabangibang a barangay. Anya? Makisugsugal ti kaayan ayat ko? Amangan no sa bali mo't tinakita da tatang. Saan mo't siguro ang nagbidot ni tatang mo ang nakakita kan kwa na? Tanagmalmalom da ka no ang nagsugsugal. Sige nanang, amwag, nupudno ti ibagbaga ni tatang. Ay masapol, anak ko. Amwam, takaasi ka laeng no agpayso ti ibagbaga ni tatang mo. Trina, naggapuang ka di. Kanayon kayo anong marka ni Carmen. Papapanan nyo aya. Apay adamagam ayakat saan ko matadamdamagan ti papapanamanang. Nagalasan ti kasta pa nagsungsungbat mo. Napatid ka kanyak ading ko. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wen mat nga agpaiso, anak ko. Saan adakas ti bagbaga ni manang mo? Dumngag ka kumamot akan kwa na. Awan dakas nga raramidak manang. Mabalin nga awan ti araramidam adakas, anak ko. Ngam, ama nga no maisarsarak kayo kit di iti papapanan nyo. Saan akon nga ubing? Addan panunod ko, amok tararamidak. Ay na, anak ko, kayat dakalaeng nga ilisi iti pakadaksam. Agpay sugayam tinakita ni tatang. Talaga aman nugal ti kaayan ayat ko. Nakaamuam, anak ko. Adagayem ko akabaranggayan na. Kat nagdamagak. Agpay sugayam. Manugal talaga. Kat, anya ti aramidam ita, anak ko. No agkita kami, makiwin naswasa kun kankwana. Isumot lagayam aman mano apasyaran nak. Tama kumikom iti panagsugsugal na. Saan aya nga imbaga na nga adda trabaho na? Iso aman mano a pumasyar. Day tati imbaga na idi, nanang. Namati akmet. Ngam, saan gayam apudno ti ibagbaga na? Ulbod nga rod no kasta. Wen nanang, talagang nga ulbod. Pudno ka di nakiwin naswas ni manang mo iti sigot akaayan-ayat na? Ha? Nakadamagam? Diyak mo data Mas daawak nga rod.
Sayang, sapay nagtaer day di alalaki. Ay, pudnot ako nam. Nagtaer di kayan ayat ni manang ko. Crush ko ngam. Nimot manang ko tinaram na. No nagwin naswas da, kaawatan nga dapay namnamam kan kwa na. Aywan anya. Manang, agpaiso ka da nagminaswas kayon itinobyong? Wen ading ko, tanapaklan aman nugal. Nagtaer di kayan ayat mo? Insinam kit din? Trina, uray no nataer, taman nugal mat. Imbaga na nga da trabaho na. Iso adi na masangot timang pasyar kanyak. Hanggang sa baligayam ti pakakumikuman na. Ay, sayang ti kinataer na manang. Mabalin mo't nga ikatan ti panagsugal. Ngamjay kinataer saan? Saan na mabalin nga ikatan? Saan ko maakasta ti panagrasrason mo, ading ko? Saan anapatag ti kinataer? Nang nangruna ti ugali. Tano na saya at ti may sa atao. Awan pagparikutam kan kwa na. No siyak manang. Napatpatag kanyak ti kinataer. Among ka di Carmen. Nagdaton kanyak di ex ni manang ko. Kaya't mo asawan, sikat ni insublat na nagdatunan? Wan. Ay na. Idi pa'y crush ko. Ngam, ni manang ko ngamin ti inaram na. Hangam ita, siya kon ti kayat na. Diyak paluspusanan, Carmen. Sa bagay, awan mat siguro ti makuna ni manang mo. Tainsinan na matan. Talaga iti mabiit, aklo na kun. Kat, da kamin ton tagayan ayat. Pudno ka dingin aklon mon, jay sigod ang nobyo ni manang mo. Wan tatang, nagsinadamutan. Kahit amom ka di ti makagapo, no apay ang nagsinada. Wan tatang, Matlagayam. Apay nga rod at tinutupam. nagkarimot nga isardeng na kanong agsugal. Kaano ang nagkarikan ka? Idi na panalawas tatang. Idi na panalawas. Amom ka de. Nga idilaeng kalman, nakitak manan niyag sugsugal. Ha? Nakakitaan nyo? Ay kat iji ka bangibang a barangay kat no iso ti dadaulo iti sugal ijay. Maikat nanto. Trina, anak ko, dumngag ka man kanyak. Awan tinasayat ang masakbayam kenkwana. Trina, aday bagak. Natiliw ka no tinubyong. Rinig dagiti pulis ti pagsusugalanda. Ha? Kaano? Idi kalman. Aduda ka no anatiliw. Kit iso ka no ti intududa adada ulo ti sugal. Adapay nang idarum kan kwa na nagtakaw ka no. Anya? Ay, unay matan. Sayang ti kinataer na. Tay di pagbaludan matgayam ti tungpal na. Carmen, kuyugan naktuman ta inta pasyaran. Ay katwan kuyugin ka iti pagbaludan. Mamati ka ni timbagaken ka, asaan ang nasayat a tao day jay. Ay ayatak nga rod matatang. Sa nagapo tay ayatem, kat isagmak mo maten ti bagim kenkwana, amom lang aruden ang nagalas ti ugali na. Naira na laang mata. Adumot di tatiman nukal. Ngam saan mata natiliw. Naira na nga iso tinakita da. Iso natiliw, tata. Ay, di mon ikalintagan da dya tao. Di ka nagsaudita. Agbalbaliw to. Uray puutin nyo. Di mo man ipapilit ti kayat mo. Saan ang nasayat da ita panagrasrason mo, Trina? Agmano tata. Tatang, iso ni Denver. Kaayan-ayat ko. Daytoy ka di jay bagbagam. Wan tatang. Nasaw ni Diana, amay sa kayo akarpintero. Kahit no kayat yo tata, sumurot kayo ti grupo, tado ti proyekto ang nakalinya.
Kontraktor ngamin ni Denver, tatang. Kasta ka de. Ay kat no kayak daklaki ding agtrabaho akat mayatak. Tane, dandani meten malpas jar aramiden mi abalay. Tata, sana naringat titid ko at trabaho kada kayo. Da kayo ti paralista kada giti sumrek at trabahador. Noan niya oras da sumrek, kaya no pa nagre-retira. Time checker ti trabaho yo, tata. Ay una yan. Ay kat sa pela kumaa, ta maikaria. Apay kid din na saan, tata. Agkabanwag amin at trabahador ko. Da kayo ti mangiwanwan kada kwada. Tanabayag kayo kano a karpintero, kuna ni Diana. Diana, inton bumasit ko mati kontrata kat agkalaysatan. Uwan ka di. Umanugot akmat kat, itiising-singasing mo. Agyamanak, taman nakaawat ka. I love you. I love you too, Denver. Amom, nalaing ang makikando ti amam kadagiti trabahador. Iso nga awan ti maibagak kadakwana. Husto ti insingasing mo nga alaak ida akas kadwa. Iti kabayag mo ang makitrab-trabaho kada Denver. Anya nga iti makunam lakay. Nasaya at kadimat laang a tao ni Denver. Ay bakit man nakimisa pa'y kanayon ko ang makita nga aggapo iji simbaan. Ay, isumat lagayam anasingpet. Taman nakimisa mat gayam. Saan akas iti sigod anobyo ni Diana. Dinan samot ammo ti makimisa. Diyak pa'y nakita na pa ni iji simbaan. Iji pagsusugalan, ti kanayon ko apakakitaan kenkwana. Uray ni Diana, man nakimisa mat, iso na singpet. Ni Trina, sadot, di na pa'y kayat ti sumurot ka ni Manang na mapan makimisa. Ay na, kaadwan ana alas ti ugali na, katya adayo ti puson na kinapo Diyos. Agpaisot ako nam, lakay. Trina, Carmen, awisan kayo man. Tain tayo makimisa. Ay, adda pa panan mi Manang. Asino ti kadwam a makimisa? Ni Denver. Iso ti kanayon ko akadwa amapan ijay simbaan. Ay, imbag man ta relihiyoso ti kadwam. Iso ti kaayan-ayat ko ita. Nasingpet. Saan aman nugal? Ay, naala. Panawan kayo nga rod no diyo kayat ti makimisa. Adamat gaya man nobyo ni Manang mo. Wen nga rod. Kunak no JX na ti katairan. Ngam, natataar mo't gayam di kasukat na. Nagswerte ni Manang ko. Di mo ibagang umapal ka manan. Umapala ka talaga. Ay na, kat anyangay nga rod ita ti aramidam. Carmen, kuyugan nakman. Pasyaran ta Genobyok iti pagbaludan. Nasaysaya at pay. Makaburing ti agdala ditoy. Tatang, imay kami. Takid daw ako mati anak yo. Agkalaysa kami kuman. No, kasta ti kayat yo, saan kami nyagkad-kad? Adaan kayo matan iti husto nga edad. Agyaman kami. Iti mabiit. Agkalaysa kami. Adda kayo dayta, anak ko. Katsapay lakuma, tanaragsakto ti buklen nyo a pamilya. Ay na, maragsakan aklakay. Tanasaya ti pagbanagan ni Diana nga anak ta. Natulnog ngamin, di anak ta. Iso asaan na binaybayan ni Apo Diyos. Naagpaysutan ako nam. Nasingpet, kan amuna ti dumngag iti pamagbaga para iti pagsayaatan na. Ngam ti parikot ta, di maikaduwa nga anak ta. Sana pulos at dumngag iti patigmaan. Anya nga tayo ti aramidan ta kenkwana. Ay kat masapul ka na yun na bagbagaan ta. No dumngag ka na ta, ay kat nasayaat. Ay, saan tamat ang nagkurang anang bagbaga kenkwana. Ngamawan metlat ta, lakay. Dapat tang-tangsit na. Ala, nadamag mo ka din? Di, At nakanurayot ang napasamak iti pagbaludan. Nabagsol ka no Genobyo. pudno ka di day tadamag?
Saan mat nga ulbod dyan ang ipadamag kanya? Apay ngayon napasamak ti kasta. Imbagada ajay kanunubyong ti kanayon amang irugi iti riri. Nakapungtot dagiti kakadwa na abalod. Iso aday jay, pinagtitinulungan dan. Oh, nadamag maon, dyan napasamag iti nobyom. Tatang, Dagijay anapasamak anak ko. Mangipakita at talaga saan anasaya at atao dayjay. awan lang aro di taon, kasta pay lang ti bagayo. Tuladem ni manang mo. Ammo na ti dumngeg iti pamagbaga. Nilaman ang tamoy anasayatan. Napatag ka kada kami, Trina. Kaya't may anasaya at kumamot ti pagbanagam. Naragsakak ko maitisidong tinobyo. Kasano kumaanaragsak ka? Katkas jay mo't ti kinatao na. Ita, anyang iti nagbanagan na. Aglidliday ka. No dimngag ka kuma iti patigmaan mi. Adayo ko mga agladladingit ka ita, anak ko. No sana dimngag ni manang mo kada kami ide. Isu ko mati agladladingit ita. Maawatam kumamot ti kayat mi amapasamak, Trina. Saan mi akayat nga addan tumanen paglading itam? Laglagi pam, tilaeng pagsayaatam ti kayat mi, anak ko. Ti pamagbaga dagiti naganak ket nasayaat ti itdan na kadagiti anak. Dagiti sulpeng asaan adumngeg ket sakit tinakam ken pagdaksan ti sagrapen da. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.